Mesom sam počeo da se bavim pre možda 10 godina. Skupio sam neki novac, hteo da otvorim igraonicu u Gornjem Milanovcu i onda se to nešto izjalovilo. I onda sam kupio prvo 3 buše i bika i do sad stado se povećalo na nekih 50-ak buša. Ja mislim da je bilo 2018-19 kad je prvi put izašlo za mlade, do 40 godina i onda sam dobio milion i nešto koliko je država davala i kupio prvih 50 ovaca sjeničke rase, 50 viski. I tako sa stado broji 200 komada. Svake godine sam posle kupovao po 20-30 i ostavljao svoje i povećavao stado. Meso buše je moje, u stvari nije moje, svako koji gaji te autotone rase gaje, to je samo na paši. Pogleda, vidjeli ste ovdje kako je sve čista priroda, čist vazduh, lekovite trave, sve, znači ko kupi jednom on se vraća. Najviše se kupuju ti junci buše, oni su stari oko godinu dana. Sa godinu dana pred zimu oni imaju 150 do 200 kila, jer to nisu ove hibridne rase da imaju 500-600. Te hibridne rase sa godinu dana imaju 500-600 kila, a oni 150-200 i to je meso, što kaže stari narod, lepi se za prste.